megalayapost.news. Babun ki bakam bakajingyo surok na nongpo sya umden kadai nagajing syatngan u Dr. Celestine Lengdo ulather teng bamo uru un syatngan no banyo surok bat kiwe ki kampen roy u Dr. Celestine Lengdo ulather teng kito ki bomjus ngongu ya ke sorkar haba wajing kran mentagasngi banyalap election nakamta u kertuang ke NPP u Dr. DRL Nonglan u banyakun hagane ke election siteng samoy na ke Shillong Parliamentary Constituency kabalalong mentagasngi hayo molong nongpo ulather teng ru lada omdehi nagajing turai sitom ke sorkar ki kampen roy kinampoi syau patba pat ulapan pauru ya kajing sengungu ya ke sorkar ha kajing yalam u menteri rengba ke Konrad ki sangma bagari boy kayo bon ba ki kampen roy da ka bakadau kum ka artificial turf ha umbuda ka artificial athletics track ha paham sim ki surong ki umbam ki umdi ki kampen roy na ki skim kerpang chief minister ki dei ki kapto kani ki kampen roy ba ki patba kari boy ki layo jingmentoi bat kadai pat ke kamram jongi ban sengungu bat om ban ben ban kentho Yo surok de namar baladon basya tangan. Layo waya tate. Tang susyak tangan kami isa ke surok. Lada tang susyak tangan kami surok ngarungan sasyak tangan lasya. Ke surok kami namar bakadon ke sorkar ke basngap ya ke jingdawa jong upat ba. Bat haba kasngap ia kata ka jingdawa jong upa iba ka sorkar ka ong ngi dei ban taulat kumno ban peniok pisa ban siangrong na nong po syadu umden ban betengru na umden syadu sonapur dei bandon ka jing penmang tingka om dei tang ka jing syak tengan bat dei gane ka sorkar MDA ka baong Ni layo ya ke jing don kam ke jongpi. Ni layo ya ke jing jinjar ke jongpi. Ni la penmang. Ni la alot. Ni la pentrei. Ni layo Kata kadai ka sorkar MDA. Dia habangi keren sapang ke kampen roy ka sorkar MDA kale. Hapo nongpo lara pikir mau hapo assembly nilai debate nilai tainya aban ong ba Karibhoy district kamdon wat kawairu kamadan football artificial turf wat laki bun kinong ilakai football Naribhoy ngimdon kacakale kai kababiang lajayu ka sorkar MDA ka ong nila sanction Nila ai bat ka jingtrei kala jandep lada diong batok Dr. Bom skeu balik sa umbuda lada pimpip kelenti kelinei kong rembai in saya lam ipi kamaran football ke bahas siang deki artificial turf ladap hapo ka sinong paham sim ban penkrek ban pediang ya ka national games laai sa kawai ka stadium kamangiong ka synthetic athletic turf ka stadium ka baan penlong ya kijing ya mare sports bat ya kataru lastang bantrei apo paham sim lada pimtip kumno ban poi sa paham sim skaw bahaban kili kinsa yalam ban peni hapo kijing yalam jong chief minister badon burom jongi Sri Konrad ke sama Galayo bagi senong ki barit mensua menta ki lastang ban he ki senong ki badai ki khapsor menta ki laki sor ke hasor kadai ban biang kalik kawan uba keren kempi brutu uba batai sisya ki jingkelar udon de mangaba na pikum ki paitba ngire ban long ki bastat ken ban snap ka ka badai bat ka ka balay di hangay matagasngi ka NPP kawan man snow ya ka sur ka jongka yaki nong rim bat ikikam ki bakalatre nga apil sa piu pait pa baro senrang bat kintay isangla sa mahoy hakidong maper jongka Rimhoy district tongin ya snot kilang bat uneu candidate ujongi
Dr. D. Rocker Lendo Nomlan anda katarik kin ay ngini sonye kasyap hakador jokakot kesumbol kadai kakot ubriur udai doktor kot uriur ramba ubajajay bat ubasngorit tinomyo ukandidate ubakamha banya Dr. Nomlan nagalian kejonga sa sisimpat anda ngilek pai nang ni to ngin long kin nomra kubor kakubor kabapaka kakubor kabajanay kakubor kaban pengelai kijing im jongki pai ba hadis nong kitao kijongi MegalayaPost.news